Kajing puli na kitabu Ezekiel nong itulpa galenong gabalay pinyo gadikhat arpuwe hidup arpukra. Ngan sa siya may kikuan Israel na panagijay banreo siya giba kilalek. Bat ngan salum lang iki nakaleng saudong nang ta ngan silambyang iki siya karijong kihi. Bat ngan sa pelong iki kaway kajay banreo hakari. Halor kilom ke Israel bat wayus iem unsalong iem halor jong ki baro. Bat kenom ya patsyu arjaj banreo. But enom pia shu yaki haki arhima kenom pentingit shu yaladi deki blay thau jengki bat kiriti ba isai met jengki ni deki pop jengki henry ngan sapelai yaki na ka jeng pailandat haki ba kilaham bat ngan sapan kho yaki bat ken salong ki pa jonga bat ngan salong ublay jengki usyakri jonga udabet un salong usiem halor jengki bat ken sadan wayu nong syarai kin sakongo iki hukum jonga bat kin husyar ban rakhe ki an jonga kin sa syong hakari ha ka bagi departemen jong pi kila syong kari bangala ai ha usyakri jonga Jacob maki bat ki khon ki ti jongki bat ki khon ki kseu jongki kin sa syong junam hangta bat usyakri jonga David un salong em jongki junam ngan sei te ka jutang ka jingsuk bat ki kan salong ka jutang ka bane junam bat ki bat ngan kerkui ki ban penroi pan pare ki bat ngan buai ke temple jonga hapreng jengki si junam ka jaka syong jonga kan long bat ki bat ngan long ublay jengki ki pat kin long ki pa jonga te ki jai ban reu kin satip bangau trai ngan kentang ngapan kentang eu Israel haba ka temple jonga kan don hapreng jengki si junam kaktien jong utrai kasam na uprofet Jeremiah utrai un sumaringi kumba sumar unang syarai ialah kilang bron tos ngabi kaktin utrai pi gijai benriu bat topen bena yaka hagi deu lengnong ki basya jangai to ang utawa pensapret u Israel un salum lang ya u bat un sumari u kumbali unang syarai ialah kilang bron utrai un sasumaringi kumba sumaru nong syarai la kilang bron na ba utrai la suspa u Jacob barulah pelai im ye unakti ki baklan bor palat ye u ken sewan bat ken serwai jam hakliar ulum sion bat ken sapu umut halor ki jeng bha jong utrai un sasumaringi kumba sumaru nong syarai la kilang bron hangta ki thei samla kin se kemen ha ka jing syad mat kirang samla bat kitemen kin subha ngan sepen kala ya kejing yam jiki sya kejing kemen ngan sepen tengan iki bat ngan sa ay iki da kejing subha ha kejaka kejing susi turain sesumaringi kumba sumar nong syarai ialah kilang bron kejing puli na gospel bakot kat kum uyo ones kala nong bakhat way kat khot sa pusan hadu san punyo bon ki ju ki balalej bat kamaria kaparaw Lazarus bat ki balayo iya ka bau Jisu lale kilanget hu henry ladon naki ki balalej syari ki pha syaki parisi bat ki balayat hu haki ya kata ka bau Jisu lale kumta kileng do orang ba bat ki parisi kilelom ya ka dorbar bat kila ong ayu ngen yale namarune briu la pen i bon kita kishin nadangi sya buun le mon hakani karkom baro kin hinget hu bat ki roman kin wan bat kin penjot ika jaka bakho jungi bat ya ki jai benriu jungi henry way naki ukaya fas balalong ulang do orang ba ha kata senam long haki phim ya tebi ai ru em phim su tho baka mencoy pi bo way briu un yap nak bentau pai ba bat baka jai benriu baro ka way ka rom jon syam la ong ya kani naladehi Henry bau long uling do orang ba hagata kasnam litho lepa bau Jisu udai banyam na kabanta kijaj benriu bat tang na kabanta kajaj benriu Henry ban lum lang shiken hun iki khon ublay ki bala sapret keleng kumta na do kata kasngi kit shikit kelai sela ban paniap no yu namar katau Jisu syam la let shu ban haba pau pedeng jeng kiju
Henry ulalit siya kaway kanong kandong hajan kari kenja. Siya kasinong ba kerteng Ephraim, bat ula saang ta berkisenran jung u. Paskha jung kiju kalajan, bat buon kibriu nanong kandong kilay si Jerusalem masua ke paskha, pan ko yalati. Kilay wat Jesu, bat kilay keren para makikat ba kidang yalom ha ke temple, pi berkat kumno, ba uno muan siya ke jing kawai paskha. Kilang dorang ba pergi parasi kilay mi hukum, ba lada don manu patip hang no udon, don ajing tip iki kenang pekin dobla ban kem yu. Ke gospel jeng utrai.